Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Sa terena se javlja da su borci Wagnera tokom žestokih borbi isterali neprijatelja iz Jakovlevke, koje se nalazi severno od Soledara. Danas je selo prešlo pod kontrolu naših trupa, javljaju. Situacija za oružane snage Ukrajine severno od Soledara se pogoršala. U toku je njihovo čišćenje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je danas da se alijansa plaši da će na proleće doći do zaoštravanja sukoba u Ukrajini. Stoltenberg je rekao da NATO saveznici moraju da nastave sa slanjem pomoći u Ukrajinu, jer će sukob za koji se očekuje da će tokom zime ući u mirniju fazu biti nastavljen tokom proleća, prenosi Financial Times. Komitet za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država nije podržao inicijativu da se sprovede revizija u vezi sa dodelom sredstava od strane američkih vlasti Ukrajini. Međutim, članica Donjeg doma parlamenta Marjorie Taylor Greene napisala je tweet da bi Amerikanci trebali da znaju zašto novac poreskih obaveznika ide u drugu zemlju koja nije članica NATO-a i navela da će takva provera svakako biti izvršena.